pyogi lanamebe udi chinor khonsa kyamgyo chumbu choki dice nishu tsagu nin sugar gewe podantu Himachal ngade nyendo chigyapa kushap Sanjay Kundu la thang IG Zahur Zedi la peshin Himachal ngade sagu kha damine pepe nyendo pyori kha chila jega tse yu ching khonsa kyamgyo chumbu choki. Since I came, Yes. I escaped from Chinese control. Yes, sir. Now here, completely safe. So I very much appreciate. Thank you. And Ngoerang Gyanagi Wangyur Wone, Trejedu Lebane Sung, Ngoerang Digar, Jignye Mebe Tsowa Yongshin Du, Che Tang, Ter Ngoegi Irang Ngarju Shushin Yu, Che Katse Yu Du, Tishin Konsakyamgyo Chumbu Choki, Mutu Kalop Tsebe Nang. Although some Chinese, some changing, but I prefer remain India. it's our honor, sir. This is land of Buddha, Yes, absolutely. and I am a follower of Nalanda tradition. So I remain in India. Gyanan nang yuwa doshin yunayang, Ngoerang Gyagar Lungbe nang Deyu Yin She Tang, Gyagar ni Daja ki Tumba Shagya Tube Chingi Labe, Ne Kebar Chin Shik Tang, Ngoerang Pe Nalende Chugyu ki Jesu Jukin Shik Yinbe, Ngoerang Gyagar na Deyu Tuba Yu, Che Tang, Lakbar tu Gyagar Teshin, Chepsi ki Toane Mangzoi Kegab Shik Tang, Chujo ki Toane, Gyagar nang, Chulu Tsangma Chamdu Ngang, Ne Shimba Te, Ngozar Chin Shik Re Che Katse Tu. Yan jege to Himachal ngade nyendo chigyab ki ube she nyendo pyori chega tumon ne konsyamgyo chumbu chogi labjengi jeje la chedyo gi chudu usha thang chada shik byu bare kong namba tare zo sugar daram salar cho shimbe Himachal nyendo ruga bhar ki chemyo tendur shik tu pheb yu bare du gande photan exam gi jejar seta nawe nang chinda chungi be che chungi nin konsyamgyo chumbu cho ne gangdo peljo chedang tu tede mangzo la se lalen sodu me gone kaju tsenan tsegyutang chinda chunyi be tse chupshi nin gyagar gi nub bangal gi ngade salu gare na yebe penden segyu thazane jidar swendep shudön tar changsen bojo gi thone chunde kyangna zegyu gi zejar yobare che Asia rawan lundin kang gi sargyo ba pasan tsiring gi ne ju nyendön shugyu